tukwakire Reverend twakushemerera kandi uriruta babare munonga ndireje mukama andarazege kandi na nesa ndibiri estion cyo mu kisibo nazo mukama ntambwizeje amina katshabe tugumizemo mukama hagati atito bushobozi bubona joga mbere tumukasheshaka sigirize kugamba abwa Yesu Kristo mukama witu amen mbenu nashemerwa Kireya kandi Kireya yanyanzire no Reverend Milton Katwesije ndiyo murisa wa Rukondo Church of Uganda Parish wa Kidikonere ya Kitagata diocese ya Western Kore mukama akatayira magaraganje erizo nijaha abo kugira ngo turi umusibo we are in a Lenten season biro byo kwesha bizu umulango gendizo na ibyo Kireya nayo najumanya ebiro bya karema ebiro byo gamba na rahanga ebiro byo kubyurudinga good relationship between you and God ebiro byo kushaba ebiro byo kugira cyashikira ebiro ruyari byo kugira ibare iryaruga amagaragaho bwenu ninyenda kwija neja kugamba aha bukuru bw'ikisibo obuturuza kushanga umukitabo cya Nabisaya sura ya 58 umusorongo ogwa mukaga nkanya nankwijisiye ngwekanisa ya Uganda kashitama ebembirwe His Grace the Archbishop of the Province of the Church of Uganda and House of Bishops batwana theme yitu erikurugomba Galatia ninyenda kwijusya ngu ejo tingwe ndakutana kantaka chikugambire kandi obuna rugaha nkakitera henkokora otakaroha omukukoraje abo kuba bwanyuma yo gukoraje kora butari kwa masuko noija kusharura ecyo kitaka kweba wabo takwa kukoraje. Do not be tired of doing good. Abo kwa korabe gumeno koraje aha muhero gwa biyona wotari kwa masuko you will harvest. Namwe no mukisibechi na kuchikona kitinga na nekisibo omanyungu bwanyuma y'ikisibo bwanyuma y'ibiro 20 you will harvest kora butari kwa masuko kandi ukijuse ngo combination y'ibiro 20 ibiro 20 Bible ntwanse kintu chango mnonga Yesu akamara ibiro 20 mukisibo icyo ni kimwe ninyenda ngo kitaka kweba kandi Musa akamara ibiro 20 arushozi agire kwakira engenderwaho the 10 commandments of God. So ibiro 20 nekintu relevant according to the Bible. Mbona hatikatu bitandika tuti Isaya esura ya 58 and verse 6 hano ya inekeri kugamba niyo ndikuza kushomeshaho okwesi byako kundu kusima toku. There is a question mark. Number 1 ukubohora emirunga yobubi kandi okwateje icyo nicumwe okubohora emirunga yobubi okukomorora enkomo zobuhuku. That is 2. Okomora enkomo zobuhuku. 3 okurekora abakwatwa bakegendera. 4 and the lastly kandi no kuhenda emigamba yona. Now nakamanza kigambo cyo kubohora emirunga yobubi abishe mwaro emirunga erukushanga omuntu mukaye emukoma emurunga Isaya yari yonagamba hariho emirunga yobubi eyo butashekana murano okagambira no mwana wawe okamugira oti rukia awana nkotarizayo no baroga emirunga yobeka kukoma ekakoma no mwana wawe ikakoma nembuzi zawe ekakoma no mukozi wawe. Hariho emirunga eyakukomere hariho emirunga yakukomere. Ekya kabiri okukomorora enkomo zobuhuku. Hariho ebintu byakomere abantu nibazo mbuhuku ayeto mbuhuku bwo butasheka azo munzu we no mushija tabarukusheka abana tabarukusheka mushija yataho munzu umwana nahunga entebe hunga ejage hunga binaka ore ebintu nibitomerana okukomorora enkomo zobuhuku echo nutishangaje creative mayo makweshongora
nshangaje umukeshongore cya 96 konka chorus yonka tusingize Mukama umwana wa Dawudi obunaku burya hategeke jinsi abari kuhatwabona arya batambira abohorore mbohe amare ebibi atejo niyo theme yokusiba okubohoro okumara kwebibi no kubohorora embohe. That is the theme. Kandi amare kwebibi, he takes away all the sins. And remember, that is the main purpose, the main goal and the main objective of the birth of Jesus Christ. He came to save us from our sins. So, okubohorora emirunga y'obubi n'okukomorora enkomo z'obuhuku. Banywana banje, hariho enkomo z'obuhuku eziri kushanga wawe zikakukoma, zikushanga murumo zikakukomeraho, zikakushanga umuhereza zikakukomeraho, zikakushanga muri banywana bawe zikakukomeraho, zikakushanga mbekika zikakukomeraho, mukaturu muchika konka mwana mugeregana ati mwena mwangana konka mwana muri abasyaba, mwena muri abagahe konka mwangana, konka mwayangana ishagamane yange garaka ebabuganisa rebe na mwayangana konka mwana muri abagahe. Na muturu muchikari kimwe tumuri road konka mwanganiramu ezo nizo nkomo muri muchikari kimwe konka mwanganiramu tori kupangisa kurekano tori road kurekaniwe no pangisa nk'abandi konka bwo kupangisa nabo mwena no mwanganiro mbitari biyanyu na no munsi. By the way nseje tiyitu against tiyitu clear turiyaha nk'abahinguzi we are passing through. Take an example. Hine banywana babo babinomanya abafire. N'abanyabuzara babo hine abafire. Njumanyisa nguna nahe ituri. Tuwitu bibura yangu turiyaha ansaha nk'abagenyi kandi abahinguzi nkabatate nkuri twebona. Konka turyo munsi etari yitu konka nturyaniramu, ntwanganiramu, ntugamburaniramu, ntugeregana iwe buriyo ntwekora grades ziriya no grades zabananka ezitizitu umuntu yare bakarunja kuwagira obuzubuno butaha kastareba wanyuguntuka mukache just from one step to another nubwo kutarika kugamba ta toriya tayine cyakumanyisa ati nawe no musise nk'abandi because the step you wagira ki you watera now okubohorre murunga yobubi no kukomora enkomo z'obuhuku turiyo munsi etari yitu rebore turiyo munsi etari yitu konka nutwanganiramu kora benoza cyacu kushaba because main service shaza ziracyukusha kwa noza cyacu kushaba rebore noza kutambura mu itakari yawe kuriraho otambura muri yabandi nditige nitaka nakataka noza kutambura mu kataka kawe bwanyuma y'entambonki ezorateri noza kugenda umuitakeri y'abandi orachimanyire ngo notambura umuitakeri y'abandi so wano gambo sidirenda oreke kushangwiyo noye marira arwizo banwo gora arebe ngo noye marira kunguka shangotine mpango kandi mpango ryo amarahanwa oworkwanga arwizo barimwe byuratekateke ngo noye marira kongotine slasha kandi inabagenyi nonda kusirashinga compound arwizo barimwe byuratekateke ngo noye marira kongotine pichi kandi ine muranwa okubohorre emirunga y'obubi no kukomorra enkomo z'obuhuku ebyo byokureba pichi ya muranwa otunyondi yaza ho mfire wanda nofa nogizo no noga nabashika kutwara mwirwaro otakumanya nensa herugaro now Isaya na manyisaki okubohorra emirunga y'obubi no kukomorra enkomo z'obuhuku nikimanyisa ngu hariho ebyakomerwe inaza words tokubasa kukomorora ekitakomere nikibanza cyakomwa ahamwe kibona kukomororo rebare tariho kusingura utabandize warwana note kwa kubanza ombuzubu ahamwe bagira ngo bambe akasingura namwe ndakugamba oreke kurebe byanyirire yuko kajya ngo bukabitubira binyirire hariho intare zabandize
ari ntare zabanditse yotakabiro mbona hati rebe okubohora emirunga yobi no komore nkomo zobuhuku. There are two things konka ninka combination echo nchisaye ari kugamba omukisibeki bona shi omukisibeki tagere cyakomoroka omukisibeki tagera because umurumo gwo kusiba ecyukubanza nabwe no komoroka to kubasa kusiba ukaguma ukome ahabiruma kumyana turiyo ntubifunya now ebire bitwamara no horre mirunga eriyone yangu hamu no komoroka ninga no horra nakabire karho karagira ho kimu ati umweshi wa rosibire yabura komoroka ati warebe mbwa ya yirukanzi yo mwenda rero shiwo ino mugutana noro warebo sibira atakomoroka kashotaka sibaga nguti barazinduka nabakikuru otumangerera namba yo kubanza ati rebo ko kweza kusiba number 1 ekirukizo mu magaragawo no komoroka okuruga omurunga yobubi kando kakomora enkomo zobuhuku kiriya abantu bingi bari umunsi omukonkana abahu omuntu kuraba hakebwa kuramusi tayangere bambi akonka aboja aine mirunga emukomere ake ojo tukotanda musasha ati nanta kurebera amishona gareba konka mind hina hegizire ki aheri arwo buhuku erigendo burukoma abantu bingi obuhuku bwa corruption government obwo nabwo n'ubuhuku obuhuku bwo kwangana obwo n'ubuhuku obuhuku bwo rugamba kugamba umuntu kashangu no mumanya kandi niwe byawe rukiya imwe abantu bandeba na niwe byawe ni byawe ato tarebe byanyoko otarebe bya murarano otarebe bya mukabaro otarebe bya mura otarebe byo munyabuzari hati na niwe oriyo nondeba sebo nyabo toyine byawe ebizube bikwetorire toyi niwe byo kugamba ho kanoshangu biruko then mateka agira ati no basota kurebe mpimbi eriyo murisho rya nanka ano kure bosta kure kitoko cyo murisho rya nanka kumbe mpimbi ehingamo muri yawe cyo cyaza kumarense no yebwe byawe konko genda bya murano no yebwe byawe ogenda byo munyabuzari abamwe no yehindro mushaho otari mushaho oro muntu tori akarwara serimu okashomera nkaho mushaho sebunyabo bwo kumukebera hamwe mwehindura baroya mutarabushomire no share mishango eyo kumanya neyo tari kumanya ezo nzonko mozo buhuku no mwehindura abajaji mutarabishomire no kimanya ngiyuri no ndeba oyine bizubu hati naito atangire di program no shanga hine nibiwagamba ati just umdakikanje watandikisha tumakumyabiri nina nubwo nani ntandaka atawe ndakiki 12 ntandikira no shanga naito atandikira already umdakiki 12 zonga as a programmage ine waragarikira ine biwagambira hati ndakiki 12 zonga mwati mugure ngurahangana warakutwesasera kore wagamba umdakiki 12 already wagambire wasise kashibwa sesera kashaborire nabo kashabotura nabo kashab aboshubura nabo akashabotura naba mudara kashabokura nabo mu office kashababotara musi now kati kangwate echakashatu echisa rugamba okurekora abarukwatwa bakegendera no manya nguno hatwa no izuka abana bisirayeli obwire bamazuru munsi ya Misiri barukwatwa Farao nababona bonesa bari nkwatwa bari mu buhuku rebe emyaka yibamazireyo ejo tinshonga konke nshonga no kugira ngo time kashika abarukwatwa bakomororwa bagenda namwe nkabasubwa cyo niwo urwo rurimi rwawe mukamaro komorora nkabasubwa cyo rwango yawe niwo mukamaje komorora nkabasubwa ki ebire totaza wa murumuna wawe mukama bikomorora kandi no singo kutazayo okutazayo kwe no singa abo kubebe wakozereyo byo tibikebaga byo tibikebaga to tibikebaga rebere ebi wakozereyo tibikabebaga so okutazayo no singa nchoro kurebera abantu nabashisha abandi kwa kweza kumukora kubi hatu watandika kugira ngo uyakora kubi nuwe mu abo kubano umutima ngukushinja no ijuka ecu wakozire rebe no oyangwa no kukize myaka oyangwa no
aho woshire wotakashiro ogambwa no kukiza emyaka umukiza aho ugenzere umukiza aho ugire umukiza aborebere umukiza emakago umukiza revo umukiza emujwarre konka yanga akuremeraho konka kankumurzo aba bakuremireho tarho ndije shonga nabwo kugira ngo yine cyo rukubakiza kunogera ngo toyine cyo kubakiza tiba kugambiro rukiya araho abantu kiriya batakaga mpaho mutawuni tukubasa kuri umuntu aryaha ariyo natahamizi tanabire bigere na domora na gitera shiringigana ukazamugamba ububwire tuburu konkare kangambe jeza ho munonga oye simba bwa cancer noza kuri umuntu yakugambire cyo nkuri yawe yamukoze urabwabiro takazira nawe nimba humuruzo mu kisibeke ebyo byone byo kurebe bikuruho ntabwo kuba levels zawe zigumire zitemba kuzitembere hatabo kusiga hansi baruhindura mu rutaro rukiya no bakuruhindura mu rutaro ruhange cyaraganise ne cyagenderire ruhange cyatireho umukono ne cyatireho engaroze ruhange cyahira umugisha ruhange cyayikirize ruhange cyariyo nayimusya tarho wakucyo bandaka rebo no wakwesimba bugenye kubwita no bwangano bubaho kumanya ngo nububaho no butegererezo wanyu acaro no babutwara mbaro mu hotel kandi nesente zo kusiyo tozini benu okurekora abarukhatwa bakegendera nambwine rizobe cyo kubanza ukomororo ecyakabiri orekurwe urugomba kwatwa uyigendere no businge hatare uyigendere no businge rukiya bakugambe konko yigendere no businge bakushishe konko yigendere no businge bakuremeshe konko yigendere no businge bakurobatire konko yigendere no businge bakweto mushumota kibaga go with peace of the Lord iwe erizoba yegendere na n'ubusinge ninyenda ko commissioninga akacyasirungira nyenda kweza eshazamine services takashire yegendere mu service yawe n'ubusinge korazware kakondo abarashashe bashashe korazware sutiye be yabaraba kinkempo goro babarike konkiwe yegendere n'ubusinge abo kuba ko rukusiba bwanyuma y'ikibeki rebe it will set you free bwanyuma y'ikisibo noja kwegendera n'ubusinge ogene no nago mukono bakuteko Yesu kubambureho bakubeherere Yesu komorere bakusibike Yesu kuyiheho rebe ariko nabakusibikire no bakomoroka bagarika basibika oba wakomoroka bagarika banyweza obwo kure no kora business ekagumana neshuma nkompira gurukamo omwika yine basibikire bwo kureba abashize abandi banyamarwa bakataho wawe naganywa agaraka boardinga bararara yose takakwireta kuta yina basibikire abandi bahinge bihimba babirya wabona bitwara umbutsi yina basibikire tubuhoro abandi barana bashoma abawene bakutera batakashire na MP6 yina basibikire erizobo mu kisibeki mukama asubure ebisubo byona ebistane yasibire ecyamuheru kandi no kwenda emigamba kurigiro mu Isaya okuyatwabara surata na 8 umusorongo gwa mkaga Yesu nahende emigamba nambwenu hariho emigambo emwe erinkenkoni hariho emigambo emwe yabire nkemitehimbwa hariho emigambo emwe norebo yekorire box y'emigamba ngurikirize ikigambo cya mukama Yesu nahenda gure emigamba yona nambwenu nkabasabwa ki erizoba umugamba gwawe Yesu aguhenda otaho wanyu uyu n'ubusinge nabareda chikisha tu nkabikubirana nkabihendera mukama atahenda gurogo mugamba go butasheka okuzumuko kashwerwamo okahinduko mugenyi yonora umucenge cy'abagenyi omushija no kurara nareba ntungamo omukazi nakarara nareba na isingiro no kurara mu kitanda rwanshurura no mukayawe namwe emigamba ejiremu yaza no mucenge yaza no mu sitting room umakare bakaba kweta ngwija turi kandori hatu bakweta norya no umushija kwisesu wane ye umukaza kwiseye abana bakwiseye urukurumpira gwa aseno na wakwiseye hatu bakweta ngwijoriye norondo worarye nawe nabura hedo kurya mu maka kukwire emigamba iwe nezo mka ebagano so kurya hamwe tuware mwana kuyari tuwarebo imwe hariho emigamba yatahira umuka yawe
hariho emigamba yatahira mu business yawe hariho emigambo yatahira mu rumaho aho ababo uko bembera bari yansi yawe ko kuba no reba nabazunguza nogira ngo kuzunguza kwabo nyine ikora kute hariho emigamba yatahiremo yataha mu kicyanyu y'abatanzi yataha mu family ya Gideons yataha office ya mushitamo mu offices zikuranze na ngatarokora mu cyo ndizo hariho emigamba yatahire now Isaya yagira ngo ecyamuheru Yesu nahenda emigamba yona derekera ukufundikirira kimwe. It is on verse 8. Obwono bwe umushana gwawe gurujuguta nko musheke. Ogo mushana gwawe munywani wanje ogo mushana gwawe nugwenda kujuguta nko musheke. Ninkwendeza kisibo kirungi. Ninkwendeza ebiro birungi bya karemo. Ninkwendeza Lenten season nungi. Turiyo mbere kisibo. Mugashogo kisibo ecyo kubanza mwamanya ngu no kubohora emirunga yobi. Cya kabiri no kumorera nkomo zo buhu. Ecya gatatu no kurekura abarkwatu bakegendera. Ecya kana no kende emigamba ebyo bina bitakweba. Ikangitire cya gatanu. Mugashogo kisibo no kusasira. You forgive and you forget. No sasira kanu wasasira umwebwa. Namboye no mukasheshaka ogira uwansasira. Musasire mukabaro, sasire muri mukazi wawe, sasire muri raro, musasire wakozere kubi. Ogwo waresire mirunga ekizeka kusebuka. Erizo musasire. Ecyakatano okusasira. You forgive. Ecyamukaga okusibana kureto businge no kushemerero. Amoje ngo ndakajya to kugumana Yesu butwire bwona. Nkireto businge no kushemerwa ebitarwaho. Oksi nukureto kushemererwa. Cyamushanzo. No hurra when no feeling the presence of the Lord. May I pray that in this Lenten season you feel the presence of the Lord. No hurra kuba kwa mkama ahabuksi abokuba atkosibire inebyo shabire kandi wahurra byatuba. Now no hurra the presence of the Lord. Ichamnan obusinje no butaho wawe. No businje obusinje no butaho wawe ohurro no businje rebo na waremererwa nabagira na ohurro no businje inshabe ngo businje obwe bugende buzumukayo buzum business yawe buzamura bwawe buzum bushwere bwawe buzo mbanya buzare bawe buzaho rukurubata buzaho aho turabuzo kuvuga kwawe buzo mu ngendo zawe kandi obusinje bwarahanga butari bwabari abunaheza kushobora abo bakwasara bazo obusinje obwarahanga yaba bari ganabenda ngo obugire yanabenda ngo tabugira yanababushisha yaba atari kubushisha. May that peace of the Lord be with you, my friend. Obwo businje no bubaniwe ohurra wagira ecyamwenda okusibana kureta rukundo ohurra no muntu mukunzire hatine kinde kirumu. That's why as the Diocese of Western Kware we have the theme which says the love that unites. Rukunde rukomera nabyon nekomerana abashize n'abakazi eminyeto n'abagurusi abanyakatoliki n'abasiramu komerana abadvent na imwe rukunde rukomera nabyon ecyo nje cyamwe nuhurra wagera rukundo yataho magaragaho ekikumi nogire mbabazi kandi Bible nagira ngo abino mu gishaba bagirira abandi mbabazi akana bari yazigirwa nuhurra wagire mbabazi ecyo nakikumi ohurre mbabazi nzishuma nuhurro kumarwa ecyo nakikumi nacyo nuhurro kumarwa nuhurra wamarwa nebyoyine nabyo bisimira mukama. And finally kikumi na bibiri nuhurra wasimara hanga ogwo kwihira mu gihe byo byona nambo n'ikisibo kirenchwa uzo mukanisa yowanyu uzo mwira muzori yowanyu uzo kusima mukama abo kwebe wa dedicate ngirara mukama abikozire nabwo cyo kwara abikozire go and thank him oramusimire abwe byakwire no basa no kumusima ahabwo kori ukurukwe oramusimira orasimira orahanga orasimira orahanga no basa musima abwo cyori nabwo no basa kumusima abwo cyotari no basa kuri umuntu hariya ari umugwiraro ujoti mukama yebare abo kubanyowe tindagwiriraro nko no musimire cyori ntugare ko musimira ne cyotari. Go and thank him. Awuno rukenda kwendera. Go and thank him. Yiroko gendo musime nubwo yino mutwe muhangu in actual sense kandi na no mukurebeka nureka ngo nurutwe ruhangu nabwo gendo rumusime okugira amarare tinshonga gendo simera hanga
it is just okumusima, it is just the inner blessing arwo migisha eyo munda eyo tungire kandi eyo tarukumanya naho yarigire bishubwo cyoncho cyamagara okubaho omwisyo gonka omugurisi bakamutwara mu irwariro naiza bamta oxygen barasente yaguma oxygen so kuyarugireyo yatunga makararo konga kuyareze karya oxygen yareba na sente zuba mushabire yarra bambuza ngumuzeyi warizubwa chikano shawachera ate cyandazana kimwe okureba ngo ruhanga akampo mwisyo eje myaka yone inasya ntura ninyi kizabusha konka hate biro bibiri ebimaziraha bantera biru ya miliyoni 2 yo mwisyo atumbwene nyine bwaruko witu ngaza kusimarhanga abo mwisyo gwabushogu yampira okisibo wamano chendera yiroko gendo simarhanga leto aza kuzomu Easter chabari nchwa twanzo musande ya mataji twargumu ya mataji mbanzo mfano kuzoka kwa mukama witu gendo wanyoze kusima osimerhanga abwe chori ne choyine ebe byoyine okabotine maskongore yabigera okotine myenda hato ine myenda okano oshaka hati nyote mu rutokerwa ati genda osimerhanga rero ko rahize kusimarhanga ubwire kuburishika na rahanga ryagaraka akongere abwe byo byo musimira nikwendeze kisibo kirungi mukama wita kumpera umugisha kandi agumeni mukama twakusima wagamba nitu you have speak to us dear Lord through nabi Isaiah ariyo natugambira ngo hariho kubohororwa but today we are now set free mbweni ngushaba ngo abantu bahereza umugisha bahereza ubusinge kandi umukisibe cy'uburyomwe ataho wabashemerirwe amhero gwabyona tugaruko maramizo gitusima ako tubohorire watukomora wahende migamba watugarakanasa wareto businge wareto kusasirana wareto kubaje nshaba ngo abantu baba batureba n'abaturra abahereza ubusinge n'umugisha ubusinge bwarango burengera kwetegereza ko umuntu wena ndende mtumanye no bwenge bwanyu ngumene manyarahanga kandi umukura n'umwana wa Yesu Kristo mukama we kandi umugishago orango bushobozi ubona tatito n'umwana no muyirukwera ngumene mu banywanda banje gubari ndo mukisibeki ubaherezo kumarira no kubohororwa ubaherezo kusuburwa no kwende mugamba umugisha twenda gutakaturgo umunsito maramizogona no mwihanga ryona hati nebero ryona amina mukama witagumene twenda kusimye watambula nito mchwekeki chweka chitshengiri kandi chaibe Reverend Milton Katwesje omulisa habwa Rukondo Parish twenda kusimba embabazi iye bari wabanitwe kandi ninyesigashoare engire cyine cyange cyuye hamo na mnongo mbwire nkobo bwa karema ningashi obwiro buturi mu bukisibo ndikikora mnonga kukoratira ibyahandikirwe ahabo kuba ko bano bikuratira obanoyiha umugisha hajanga program ni yamsi matachi ndegre mpaka 5 nisitiza tumireho natugarukane cyeka cyo bujurisi Thank you so much abasha shongore toto yinde motoka no tamze bijere konka mukama yazikuraganisa no gitunga ekikuru tumwikirize ategesha magara gitu tumwikirize abeno we azambyite byona akugera mu rizaro yawe azo mu makaga wazahamira mugwawe in everything kandi ko kuba wikirize Yesu kubo mjuno wa magara gawe kutegeka magara gawe I am telling you naho kubanura bahona nabareba ngo gushuware ayujire Yesu Kristo ningasha ayujire mukama akwa mitamburire nutambara Yesu emkore no koraka Yesu emigambire yawe you don't like kanogambire ryo nibantu barebe emigambire yawe nogambanka Yesu aho ko muri yiwe orumo mwana warhanga Yesu Kristo program ni yamsima to ine clear paka 5 twasime babaza habwa sande ya kabiri ombwire bwa karema ningashombire wesibo yebare eksibo ko cyakusiya hi yebare iworiyo no kore birungi yebare iworiyo no kore byembabazi yebare iworiyo yongira kushaba tinyangire burizo bantu shaba konko burebo kisiye twine kungira aha kushaba kutubere ntushaba mwene chweka kitijana cyo ne chweka cyo obujurizi nubukora hamagara gitu abikirize Yesu kutegeka amagara gitu no mayako kubano gamba hizinda rya Yesu no ko rukura no garakanwa mani no ko kura no zimba aho ko woriyo no gamba ho no mumanya woriyo no gamba ho no manye byakurabizemu kandi omanya uti naha hindi kurataruwe tinakubirenduho mwenu tuine Reverend Milton shuare niwe tuhagarukana nawe ari kutugambira hari izina rya mukama wuti Yesu Kristo ahiya muhiro tamureba jwire ngoro tamureba jwire ko tinye nani msesante ko tuyajwire hati ne mu miga because size ariyo nayongera because okuboyine Yesu hino kwa kurisa no wajwaro mwenda bareba mwendo gushyiremo ahabo kubashobare mukama nategeko magaraga mwene Reverend ogu ekote munyigire ko nkatu wori ya Reverend wabira buriya so emboziye ni inkuru
munonga kari kujitugambira tugaruka mwamani niwe kuba wenda kusubaza mukacho mukwikirizo turekanyo nzizo kwikiriza nkimanyisa ngo nanye niza kwika Reverend Milton ahari eco ni kikuru mwene Reverend hinaitwe twakomere turi kugamba ahabujurizi bwawe ninyesiga ngo nokirishika nishabangu tubene ko twatanditse okay wabare munonga mbwenu ubunahiruka hanko Claire gamba hinaitwa betukomere wankaitwa betukomere statement ya muheru yakanegera ngo biyona nembabazi kandi wamwesiga however much ine challenges zo kutamburamo kandi challenges zo zuburahamu konka wamwesiga tokaremo so aina benza kushika na kugira ngo bwa nyuma yo kuzunwa bwa nyuma yo kugenda nabishemwe bwa nyuma yo kuburana benjiri ubwire bushika mukama arabero mbahereza babene bebembera burisa no busaba dikoni uko witwara rubare bantuma bampereze kanisa ntaka gishomire nza kuba umuhereza wayo nzayo mpereza umbugumere mpereza konkanye siga mukama olino nyesiga mukama ko kwesiga mukama banywana banje ebugumere nabihindure byorobe mpereza marira nangwa hatarahabwa sente aka sente nazize nabenintunga nazote konka mpereza marira kubahereze bantorana okuza kushoma oburuzi kitunga ngenda mpikayo ntandika nabwo no buhereza kushoma nabwo no buhereza nsoma of course ko waboza umukoreji ekanase jo ugire kura so njima sango nako nabe nintungo mukanasa atankamba ntachikine mpereza marira nzayo ntakumanya sente nazakurugahi kunkampuru mutuma ningira ngo what matters is determination nekintu kikuru munonga kumanya ngo inaho rugere oyine yuwashika kandi inaho riyonoza kandi ukamanya naku yawe ukagenda na level yawe zayo nsoma bari kuri abende yaho urukushango tinka manyere ekiriyongiza kugenda omisho no kweyongere mukama aija atema humuhanda nico naninza kushika hoje kikugamba ho mbuzuruzi yinababuruza be bari mu makanisa so babatorana baza kushoma obwawuri bakishoma obudikoni nico nanyenda kushika ho cyenyine ngo tarebe umuntu uri mu misho gawe ukamugirira ituma ngo atarugaho hatwa kubaroho iyo tukurebeka bargaho ngira ntumukama si umuntu aba bagenda unkanyo kanta kimekuza gukora ta akacho kubanza nkanta kashira kushoma ubudikoni kandi abwinshi nabeningirira ituma abakuza kubushoba nakube byunkanta barangari so kubargaho ati amakanisa gasigara mu busha around kajara hati nyusi maranga njanta mukama nayo bari rero mu cyaka cyo buzuze kingwa ndagambaho umuntu yagire kirunjo kamusimira ho rahanga niwe nakikwereza umuntu cyo uri kumwendeza cyenyine nico kutunga nico kingwa ndagamba mu cyaka cyo buzuze so kubaragamo bija batayira principle bamujyanga ngo shatse tokabo yine umukoreje umutaka bamwe abasigaza bo kwesiga tukabahereza amakanisa no batakahereze kushoma nyubu nabenyera kiriye sente ngo rahanga kanapanga gundo muhanda konge kinahinza gamba kubarigiremo nashemererwa najyantaranga si umuntu nangana we yagenda inti yabo mwawure umwe nakana mweta kukunda kwe Benjamin yagenda yaba Reverend ojo kana mweta Hanning akarorokanga yagenda yaza ko mwahuri so hati nyowe bandike Reverend akunda ko yarigire kabumba so na ati nyona atunge kanisa ntakahereze kose hatarahanga yapanga umuhanda ubwo nabenyera arikirire it's because nkaba ni mwesiga nkaba ni mukirizamu ebyanyenka mukwasa nagira nti obeni wabukora banywana banje no buturyo mbiro by'ikisibo mukama wa muhereze byawe nabukwataho kumuhereza utine mutuma go kubanganisa ukahurira umarire nikireto businge cyo mushongozi yagambira tugumana yeso butwire bwona nikireto businge no kushemerwa ebitarho time yashika nagira nazo mukanisa nahereza
ndukushoma nabari aho naremba bazamukamaza kabantu iro mu cathedral ukunzweka obuburuzi ukano shangu ninduka cyambogo akano shangu ninduka cyambogo abandi benindugayo mukoze kintu cyanje nkani nkunda kunazira umudari nazo harakasoka nazo hara surplus nahura nagira nti rahanga yebare uyu naho nyihire kandi uyu ni wampi by the way ebinde byayongero tinkuza kugira ngo ebyo kire plan yanjye nyongani mango bunatunga kiriya eco cyagera cyawa kandi mprando well contented nacho konga kunjenda kumpukayo atunyohereza umukazi wanje nawe agenda sho mu buruzi kwaba na zwaro buruzi banze ko rukoboro rwa buru ngo nabasini ya mburuzi njantora hangaye bare nawo banywano banje obuzuruzi bwanje nubugendo omubicweka konka na necweka cyo kushoma nacho wayisiga mukama hayina harukusya nangwa rebo nakuretera nibo wabirota kumanya ngori yatunga nakwa nibo wabota kumanya ngori yare nabikukwatsa nibo wabota kumanya ngori yakwato iwe nakwiho mucucu akustamisa nabanyiginya nahereza nahurira nashemera urwumbuhereza bwanje nahurira nayekunda nagira nti mukama simwe abokuba rahanga unjwekereki aine nahanda harigera ki aharimbi however much ibyo kandi arukubireba munonga kunkake biyesa kora nco nagamba statement yo kubaza umuceke cyo kubura rahanga cyakuba yaraganise no kitunga nambwenu umuceke cyo buzuruzi nimpendera ninkushabira ngina no mutsibe cyo wabanokeza ugira ibintu ntebiro wahereza rahanga ebi wamugambira ngo akukorere ebi wamwanjurira reka ngugambire tindu kubangana sa uwabinkorire niwe naje kubikorera tindu kubangana sa uwabikorira ana niwe naje kubikorera tindu kubangana sa uwahire Daniel umukina niwe naje kuyahori tindu kubangana sa uwahire Musa akamuwera akebembera abana b'Isirayeli niwe naje kwebembera kandi tindu kubangana sa uwazurira Lazaro niwe byawe byafire naje kubizora ninkwendeze ikisibo kirungi kandi mukama kundindire rahanga kwa rukunda turiyagarika twongereho ahabwe mbabaza rahanga mukama akwereza umugisha amina yabare yo atambare tumchweke cyo bujurizi ba Reverend Benton n'uburongi tindu kumanyiwe ubundo bw'abana tuhereza ka first time bwatugambiraho nasa ko ubundo wabirota ha TV konka karabo mu mbere gumire yakorana nyina wabiratine China barukinge Misiri y'abantu batine cyo kurya nangana naho kurara je rutonya I remember one star kutugambira ati nayinabire ninza kuza kurya batanyesere na tamuntengaro baji kwata banyahamwe ngaro. So it is so touching konka ko rukweza kwicereza Yesu kujuna magaragawe ebibyo nawe bimwegekera nakurabya mu muhanda akwihomerevu akutomerevendijo agumana kwambisya ohikana okuteka teko tona ninye creation kubaryaha ureba ngutiwe wenkosheme kuborho konkana habwembabaza kama uti Yesu Kristo mwene mbabaze ntubendeze kwikiriza Yesu akategeka amagaraganyo akategeka aberere banyu because aberere abana bo nturunje gumana tubereko muhanda nyense batarugurugamo umwana ko gumana umugambe izina rya mukama uti Yesu Kristo izina rya mukama uti Yesu Kristo ahamashomero ko tuwasa kore bigeze gumuye tizina rya Yesu ebintu kebyo mwana wamwegese muhanda na nyense atarukasa kwisha nitiriza tenderera hecwekeci netugaruka nenda msezanyi